إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي مصطفى صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة صاحبها في النار أجارني الله وإياكم وسائر المسلمين من النار. أما بعد فأيها الأحبة أحييكم بتحية إسلامية هي تحية أهل الجنة في الجنة. haray musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam ɓawo en yettude allahu subhanahu wa ta'ala on e nemaji ko waɗani en o inni kanko tigi sen konti nemaji ko waɗani en kon en wawata andugol ko ɗi jelu hiɗen yettamo en yeddatamo bi isnillah. ɓawo ɗum ɗon hiɗen juula e ɓurnaɗo tagefo gon fo o wiyeteɗo muhammadu sallllahu alayhi wa sallam. allah tagi kon fo jogandema adam ha ñande dargal ngal dari tawi ko o wiyeteɗo muhammadu ɗo woni ko ɓurani allahu subhanahu wa ta'ala. enen kadi o yiɗi han ha o waɗi en e mofte muhammadu sallllahu alayhi wa sallam. yo allah waɗu en naati doyeyɗe muhammadu ko aljanna makko. hay annabaɓe goo malgré titre annabayagal hino mawni ɓe yelinoke ɓe torinoke yoɓe wonu jeeyaɓe e mofte muhammadu sallllahu alayhi wa sallam har hay si ɓe heɓari titre wongol annabajo. enen noon allah waɗi en ɗon alhamdulillah en weltanike o wiyeteɗo allahu subhanahu wa ta'ala. ɓawo ɗum ɗon hiɗen juula ene laaɗo sallallah alih w sallam kanko e ɓeygure makko ne fop e sahabaɓe makko e muhajirina wal ansar. ne laaɗo sallallah alih w sallam ɓe maaki yiɗugol yimɓe ansar ɓen ɗum ko yimɓe madina ɓen no tawa e iman wo añugol ɓe ngol kadi no tawa e nafigiyankaku kadi lorrataɓe sina aden nafigijo mo allah on tikkani yiɗataɓe sina neɗɗo joguiɗo gomɗini allah subahanahu wa taala. yo allah waɗu e yiɗuɓe ɓeygure ne laaɗo nden e sahabaɓe makko ɓen fop ɓe dendagal. musidɓe julɓe tedduɓe yewtere annen ko nde yiiloto ko andintingol ɗo toɓɓe ɗiɗi pet ko tawata en soñjodi e muɗum ga no gas hara ko angal andugol nafoore ko honɗum woni e muɗum. nafoore goɗɗo so ɗoftike nene makko e baaba en makko ko honɗum woni ko allah hokkatamo. ko teddinɗaɓe kon tun hara waɗanari ɓe goɗɗum ko honɗum e honɗum moƴƴere wodanma ka aduna ɗo ko honɗum e moƴƴere kadi wodano e ma laakara ko honno kadi wawata ɗoftorade ɓe kay so tawi hara joni ɓe hikkike yeeso ko ɗum woni ɓe fatike. sabu na wonde sa andari nafoore hunde nden ko ɗum hatta gollana hunde nden. en ɗo fo en andi joni mo heeɓi ero pellet no wodi ko ero nafata ko ɗum sino wakkilede bimbi e kikiɗe jemma e ñalorma fewdo hiver ka ɓuuɓi sino wuli haray kala ka mbuɗo goto heɓoyto haray mo ɓeno wakkili par ce que hiɗa andi sa yeehi a heeɓi mbuɗon wallahi haray tigui tigui wona fete goɗɗum. jonno sa ɗoftike mawɓe maɓen hattirde ɗoftagol foti hiɓe wuuri foti hiɓe maayi ko honɗum e nafoore marɗa ka aduna ɗo ko honɗum kadi e nafoore woni ko joguiɗa yewmal qiyama. yo allah arsiku en ɗoftagol mawɓe meɗen ɓen. ayyuhal ahibba fa inda kalimati sawfa yaduru hawla thamaratu birrul walidayn ma hiya al fawaid wan nataij lillazi ata'a walidayhi hayya aw mayyita. Incha'Allah fa'iruni bil qulubi wal asma as'aluhu subhanahu wa ta'ala an yaj'ala kulla kalimatin aqulu huna khalisatan liwajhihi al karim. Awalan min samarati birri al walidaini tafrijul kurub wa zihabul humumi wal ahzan. toɓɓere aranere goɗɗo ko heɓata so ɗoftike mawɓe makko ɓen ɗiɗo allah ittanayi mo suno, allah ittana mo sonja, allah ittana mo sattende. sa ɗoftike ɓe hara naafi innugo mi waɗiɗo fi feere ala wata yimɓe hotola. hiɗon andi qissa yimɓe tato yawno ɓen naati ka nder fammere. ɓe naati ka nder fammere ha ɓe yehi tawi hiɓe ɗuwi ndiyam fetere noon ari hande kadi uddi noon dambugal ngal tawi ɓe wawata yaltugol hande kadi koɓe tato won ton na téléphone woodi fewno ɗo innugol mi nodday ma goɗɗo nanataɓe ɗon goɗɗe maɓɓe inni hay hunde wawata en yaltingol ka wonɗen ɗo sina saabu golleji meɗen moƴƴi ɗi wannoɗen e nder ɓen ɗon tato mo ɓe no waɗi golle hum moƴƴum ƴetten kun hajumen woni e muɗum kun ɗiggalngol nene e baaba. goɗɗo wari o inni allah ko yoɗi gata ko fetere ɓay ɓeeɗa ɗiɗo non gayni wolugol hande kadi o inni allah miɗo jogino mawɓe
mi yehi ka burure addanoygol ɓe ko ɓe ñaama ko ɗum woni ɓira ɓiroygol dammi ɗin mi adda fi ɓe ko ɓe yara ɓe waalo hara ɓe waalaki hara hiɓe weela ndiyan ɗam maaɓilan ton ko mi hewtitata tawi hande kadi ɓe huylike mi huli hande kadi findingolɓe ka angal teddingolɓe mi huli kadi yewgol waalo ɓe immo tawata hiɓe weela hara ɓe yi'are lanno ɓikkoye makko koye fof no ka ley koyɗe makko hikoye wulla baaba mi ñaamay baaba mi ñaamay o sali jonnugol ɓiɓɓe makko ɓen ɓe ñaama hara mawɓe makko ɓen nafaaki o inni Allah si tawi komi waɗirno ɗum ɗo ko fii teddingol nene an e ben an Allah mi torikema ittan men nde fetere ɗo min yalta men hetta yaasi ka wolno ɗum ɗo tawi ko fii Allah waɗirno Allah itti fetere nden fof hande kadi ɓe yalti ɓe hewti yaasi ɗum ɗo ko holli an kadi sa ɗoftike ɓe li wajihillah kala ko wonduɗa e sattede e suno bi isnillahi Allah on ittante yo Allah ittan kala wonduɗo e sattede e suno ɗiɗi min samarati birril walidayn ayyuhal ahibba aziyadatu fil umri wal barakatu fihi no tawa e nafoore kadi si goɗɗo ɗoftike mawɓe muɗum ɓen Allah ɓeydanaymo gurdam makko ɗan waɗa kadi barki e gurdam makko ɗan kadi ko nafoore nenni no gasa non goɗɗo ina ko honno gurdam ɓeydorta gurdam hino ɓeydo kami woni ɗo ni mi anda ko jelu mi windana an kadi anda ko jelu windana Allah kanko himo andi ɗum nono ka lawhil mahfuz simo andi a ɗoftoto mawɓe maɓen o waɗay barki e gurdam maɗan ɗan o waɗa kadi barki kadi eko wonɗa heɓude kon haysi tawi fanɗi hande kadi a soñjotako wawete yonde tati min samarati birril walidayni ijabatu da'wa neɗɗo kadi simo ɗofti nene makko e baba en makko kala ko o tori kadi Allah on ƴettanaymo kadi no wodno neɗɗo goto wiyeteɗo Uwais wonnoɗo tele Yaman nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam Allah nuli Jibril yeeti nelaɗo fi on ɓay nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam hewti ka ɓe fatoto tawi ɓe yidari e makko ɓe noddi Seydina Umar ɓe inni Umar neɗɗo goo iwroyay Yaman on aroye ɗo ko inneteɗo ko Uwais wosa wawoy yiidoygol e makko eto ha yiida e makko toroɗamo du'a yo Allah on yaafoma komo du'a muɗum woni ko jaaboto sabu fi hon non ko ɗoftiɗo nene makko e ɓen makko on Seydina Umar ɓe ngalɗi nelaɗo faati Aboubacar feƴƴi woɗoy ha fewno Seydina Umar on aroy ɓayo aroy iwruɓe Yaman ɓe Seydina Umar tefi ha ɓe inni ko ɗo wiyete Uwais bun Amir radiyallahu anhuma on nelaɗo Seydina Umar o inni nelaɗo yetnoke lan ko a wiyete kaarijo ɓe inni wo mi torike ma wannan du'a nelaɗo yetnoke lan fima addo a hewtude nder Madinatul Munawwara ɗum ɗo ko fi on non ko ɗoftino ko yumma makko e baba e makko Allah waɗi tawi hande kala ko tori kadi Allah on jaabinanayo siɗa faala an kadi yo du'a ma jaabo kala nde toriɗa ko ya wattorto mawɓe maɓen imma adoraɓe ma waɗaɓe ka hakkunde ma sakkitoraɓe kono wata toro ha gayna hara wattare ɗon mawɓe maɓen ɗiɗo Allah no ƴettira du'a ma on sabu ko toroyɗa kon mawɓe maɓen wallahi sen andi no nafoore ɗoftagol nene e baba e gaccitayno ko jokkuɗen ko fof wonen e ley koyɗe maɓɓe goto e arabuɓe wi'i e yewtere makko wo man asha wo kala on wuruɗo zalilan tahta gadami ummi ko a jasuɗo ko a tippintiniɗo e ley koyɗe yummama ka ɗoftagol ɓe wo asa azizan fawqa ru'usi qawmi wo a wonuyey neɗɗo tedduɗo e hoore hakkunde yimɓe maɓen fop hande kadi kono si a jaɓari waɗugol ɗum ɗon yankinagol wona e ley koyɗe maɓɓe wallahi a wawata kadi wowloy kadi e hoore hakkunde yimɓe maɓen wawata marsugol few kala faalaɗo wowlugol hakkunde jama on o jente o etoto mawɓe makko ɓen si wowli kanko o deƴƴa karama ko ɓen fewdo ɗo ko ɓe inni ko ɓuri e fanɗugol ko payku yaworta mawɗo muɗum ko so fuɗɗike yewde ɓe fuɗɗo tun an kadi fuɗɗoɗa haalaji muɗon ɗin buɓɓodira hara goto e moɗon nanari koya yewti kon hara yewike mawɓe maɓen hara a mankiɓe respect ndare noon fewdo ɗo ko fewndi kon a yehi payku mawɗo makko no wolanamo ko ni o waɗirta jungo ngo ma hara o hajaka ma noddamo go'o nodda ɗiɗi nodda tati hara himo jenti hara o jabaki few ko kontoto koko ɓerɗe mawɓe ɓe welti kon ka nder cuuɗi par rapport e ko honno ko ɓe seytini kon ko ɗum noon ɓuri ɗudde hande kadi ko honno no yimɓe wawete malirede si tawi hara ko ɗi génération ji ɗo wona e formede haray koye wattan hakkil moƴƴa noon haray ka nder cuuɗi si ɗum noon feƴƴi e nafoore nden kadi honno magfiratu zunubi wa qubuli tawba no tawa kadi e nafooreji ko goɗɗo so ɗoftike mawɓe makko ɓe bakkatuji maɗi men fof yaafete Allah kadi jaɓay kadi tububuye ma o wiyeteɗo Abu Musa al Ash'ari radiyallahu anhu o wiyeteɗo Amir ɓayɓe iwi ka maɓɓe ɓe ari Madinatul Munawwara hewtugol maɓɓe tun
ɓe hewti ɓe jebbili ɓe jaɓi l'islam. On sani laaɗo sallallahu alaihi wasallam maaki ko honɗum woni alhaali oya yummirawo oya sonnajo wiyeteɗo ni ɓe sali wolugol inde makko kon tawi ɓe andi ko hombo. On sani laaɗo sallallahu alaihi wasallam maaki wo Allah ho yaafike mo bakkatuji makko ɗin fof. On sani ɓe heeɗi ɗo ɓe ngalli ɓeyni ko fi honɗum wo ɓayi on iwi ton himo jogino yumma makko tawi ɓe nawyi hande kadi ɓe ronki ayɓe ɓe non ari hande kadi yani e hoore saare nden ɓe faala wargol yimɓe saare nden fof tawi ko ɓuri mo mapinde hande kadi ko yumma makko o ƴetti yumma makko o bambi ɓe ko si ɓe dogi ha tawi hande kadi o tawi biro makko ronki na dey kanko o ronki o tawi ko ɓe woni e dogude kon o giƴƴito o tawa ɓe sonjike ɓe lahi ka ɓaawo makko ko honɗum o woni e wadde himo waalade ka jaarendi o ƴetta biro makko o wallinaɓe ka hoore reedu makko so yehi ha o ndaari o tawi ɓe gayni e fowtade o immo kadi o daro o ƴetta biro makko o waɗiraɓe yeeso teppe makko ɗe wona ka ley teppe biro makko bi mana joni ɓe tippa ka hoore koyɗe makko ɓe seppa ɗon kadi seeɗa so yehi ha wandi ɓe o ƴetta ɓe kadi o watta ka ɓaawo ko ni ɓe dogiri ha o lawni ɓe o waraka ɓeɗo kadi onno yummiraɓe kadi ma yaare nelaɗo sallallahu alaihi wasallam jibril ari yeetiɓe fi oɗo nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maaki oɗo o yaafama bakkatuji makko enen noon fewndo ɗo wawi ɗaɓɓude ɗo otowal jonna mawɓe ɗo wawi ɗaɓɓude motoru jonna ɓe ɗo wawi ɗaɓɓude chauffeur jo accida e maɓɓe kono hay ɗum ɗon a watta ko joɗagol ɗo e ŋermugol ɓe ɗo fi 50 €. ma yiya paykum hino jooɗi Europe ɗo joni nami hetta e mbuuɗi an landoɗo fi ko wiyete CPS ɗum ɗo e ɗum haray no hulɓini hino yurmi moƴƴa ko hanuno paykum si yehi ha o jangi hande ka ko innugol baba en jooɗe foɗɗon kala ko beesoni ɗon e gurnan komi wawata addande o mi adda e wone ɗo ko ɗum ɗo woni nafo jiidagol ngol hande kadi ko ɗum ɗo woni résultat ko ɗum ɗo woni fruit on hande kadi kono so tawi hande kadi hay accu mi accata on haray walla on tawayi hino satti ko ɗum si yotto en joni koye wano ɓeegaɓe gomɗinaɓe hotugol lakara haaju maɓɓe koye ala e sifa muɗum ko saabu ɗi sonjaji toriki Allah yo Allah o yaltingen e nder muɗum haray ko hikkiɗon toɓɓere hikkine ɗon kadi wo qubulul a'mali wa dukhulil janna ko ɓuri e moƴƴude kon fof Allah jaɓa e golleji maɗin kadi fof honno hikkoto ɗon kadi o okkama jannatul firdausil ala ndaro e aya won noon ka suratul ahqaf ka Allah fuɗɗino ɗo ni wa wassayna al insana bi walidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra ɗum ɗo ko eti ɗe wo ko etuɗen wata yoɓitude mawɓen ɗo ɗi lebbi 3 hakkunde ka reedu e ka juuɗe e ka ɓaawo hara ko honɗum nde waɗanɗa ɓe wata yoɓe yoɓitude kono noon si tawi tun a wawi jaɓude konngol maɓɓe ngol ɓernde maɓɓe ne weltike hara ya yoɓitiɓe tentinino yummama yo noon tawata fayɓe ɓen ko ɓen ɓuuri yawade hande paygoy koye heƴi wo ka nder cuuɗi si babajo sonki ha dande muɗum muusi kadi tawi kadi leggal ƴettete ko on se tawa waɗa famodire kono barki heɓortay ɗum ɗo ko honno kumpay kun ɗo wata ardoroyade janggo o jentanaki maw makko ɓen ka suudu ko honno o jentoniroyde ka suudu ka yaasi wawata marsude few wandi qissaji go farbaɓe no yewta ƴetten ka histoire seeɗa almam Boubacar Biro hiɗen andi ko honno feƴƴiri ko qissaji kono ko ɓuuri hewde ko réalité haray no e nder muɗum ton no e nder ton hande kay ɗoftagol ngol sen ƴetti wano o wiyeteɗo Abdullah ibnu Abbas mo ɓeynta ko hibrul umma ko tindohu daha ko tindore wonande kala ko wiyete ko mofte ɗen fof kala gandal ngal mo ɓe yahay biddo ɗo windira ko tawata hara hande kadi lannata ko sabu ɗoftare makko tippitare makko teddingol mawɓe ɓen woni sabu si Allah subhanahu wa ta'ala okkimo ko okkimo ɗon ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam du'animo kadi watti hoore ɗon kadi enen kan noon daren fewn ɗo alhaaliji ɗin mo be haray fewno ɗo sa landi ko honɗum haadi mi hoota ko fi fayɓe ɓen ko honɗum hadi mi hoota ko fi ɓiɓɓe ɓen ko fi ɗum ɗo ndaari noon joni hande kadi fayɓe ɓen si tawi haray ɓe gollawo ko tawata janggo ka faalaɗa ɗon ɓe yaltoye ɗon si wona ɗum haray ko perdi joni haray joni a yahari moƴƴinoyɗa to a woni ɗo kadi moƴƴirarima hande kadi a heeɓi mbuɗɗin a fowtaki yo Allah dandu on tigi mayde kadi ronka fowtoyade haray ko ɗum ɓuuri e hulɓinade ndaare seede ɓiɓɓe ɓen o qissa ka suratul kahfi to sey ko hidar ko warirno paykunkun o wari paykunkun o inni a wari paykunko alda e ittugo a itti wonki ko alda ittugol wonki o inni oɗo ɓen makko hari ko aade moƴƴo non meɗen hulino so immi gano wata wonu sabu ko soñji ɓen makko ka woni ton tawi oɗon ko be wonki makko kin itte joni noon ko paykun gotum annon sa heeɓi go'o a heeɓi ɗiɗo a heeɓi tato a heeɓi nayo a heeɓi jowo ɓeɗo fof e koye kontima tawa koye ngol lawol ɓe wona yahude haray no hulɓini moƴƴa hino yurmi no hulɓini hino yurmi mawɓe ɓe wakkiliki yeru kamɓe ko ɓe wawi kon fina dawa on gerda ɗo no gerdi ɗo fop ha fayɓe wawa hewtugol walla ɓe no ɓe ñamira no ɓe heɓira kaydi piiji ɗin fof no moƴƴira wallahi ko jasakumullahu hayran ko Allah yoɓu mawɓe ko ɓuuri e moƴƴude kono est ce que ɓeeɗa kadi ɓe wawi anditoyde ɗum ɗo paykun ɗo ala ɗo o hay hunde ko bungiranta mawɗo mum ɗo
sina jaɓugol accumi acci waɗumi waɗi ɓay na gaddi mo Europe na naɓi mo Makka na darani mo suudu na holli mo euro na joni mo passeport ɗum ɗo fof fus ko honno pay ko ngo waɗi ala kosi ko jaɓino ko wona e hoore laawol ngol ñande mawɗon ma yo indami Allah mi torike ma yaafo baaba kono ɗo wonayno importance o fof nder to mais so tawi ɗum ɗon heɓaki hande kadi mawɗo on heeɓi ɗiɗo fof te ñande ɓe ɓernde nden ɓurtu wulde hande kadi ko soñjaji tun ni ko fanɗi o ko fanɗi mi du'ano ka woɗugol e mari fayɓe temedere e ko fawi tawata hara hiɓe juuɗe laamu ngun fewno ɗo hakkude a jogiiɓe boneji maɓe laamu ngun jaɓiti ɗum ɗon temedere ko fawi fewno e nder Belgique ɗo si tawi noon ɗum ɗon en ƴetti e nder on temedere ɗon e ko fawi ko temedere e jeetato simi yeggitari capanɗe jeetoɗe en fof ko wolayɓe ka haala kam mi woni e wolde ɗo ko baba en maaki sen ƴetti ɗum no a laari a taway hino yurmi tawata joni wonɓe fuɗɗade ɓen joni hara heɓare duuɓi sappo hay ko honno kamɓe ka hiɗandi pellete ko ɗon par ce que nokku fof nokku premier génération on si on ɗon moƴƴi aroyɓe ɓawɓen ko ɗon woni koɓe tokkoto kono so tawi génération ara noon e ɗiɗa ɓon fof haray hande kadi yahaade e laawol ngol ko kara han hande kadi wawata marsiroyde mawɗo goto e nder kindiya Allah arsikuno mo wawgol zirugol ɓiɓɓe makko jiwɓe ɓen e worɓe ɓen tawi fap ko kanko ƴettirta misal ñande go wari ka juulirde ɓay salminama o landi konngol o inni mi torike on onon ɓe moko baaɓe ɗo fuu yon wallitolan sabi Allah mi wawa newgol nde ɓeygure en mawɓen fof yalti toon hino seytini ɓeyni o ko addi men ɗo wo ko jalgol men ko ɓay fof hino mantude ɓeygure makko nden ko kanko ɓeygure makko nden e ɓiɓɓe makko ɓen ɓuri fewde ko ɗum si tawi hande himo ari ɗo hara e jalgol men mawɗo wolo ɗum ɗon o jaabaki hay hunde nde ñande o acci ha yontere nde ñande o wari kadi o inni himo landi konngol o inniri komi yewtuno nde ñande kon famaki si tawi on fof hiɗon mantude wondema ɓeygure anden hino feewi e tawi e nder galleji sappo e joyi nogay kawtal ngal ɗo fof ko ɓeygure anden to woni ko feewi nden ɗo wata moƴƴingol ɗi ɓeygureji ɗo pomre wotere bonde sa wattinde e nder carton pomje moƴƴuɗe tun ko bonde nden woni ko moƴƴinta moƴƴuɗe bonnata moƴƴuɗe ɗe sa ƴetti pomre wotere moƴƴude a watti e nder carton bonɗe tun koyo neɓuɗon ha moƴƴu noon nen bona kono bonɗe ɗe wata moƴƴinde ndeɗa mawɗo windi ko ɗum ɗo mi falno woni ko yewde komi toron kon walli to moƴƴi noon ka ɓeygureji mo sina ɗum komi eti ka wo wata marsude sa waɗi lekki jemete ma lekki domi ka ma tun a waɗanari kawtal ngal haray habbo janggo kadi ko ɗi aroji kadi ko ɗum woni ko faala yewtugol ɗon haray ko honno hikkoton ɗon ko waɗugol du'a ɓeydatorade subhanahu wa ta'ala yo allahum ɓeydi e moƴƴinande ɓeygureji men haray ɗe toɓɓe ɗe jowi ko ɗeɗo goɗɗo hani ɗoftorade mawɗo muɗum sa waɗi ɗum ɗo ko ɗum ɗo wonta résultat on